Ko ia te pōtiki o ngā kura noho Māori o te motu, ko Hato Pāora I Aorangi I eke ki tōna tau whitu te kaumari mai tēnei tau. Nō tana tuwheratanga I te tau whātekau mā whitu, toko maha ana tauira, kua eke ki te tahi tūranga whaitake nui I o rātou hapori. Kaia te kakena Kamiti Bashara o te rito tēnei pūrongo. Whaia te tika, he eti kupu nā timoti I te pai peratapu. He hoki ngā mahara ki ēnei tama o mua. He rawe ngā waiata, me te pakaro ki tō mātai pāpā, kia te ana tipa, Morgan Simon, wera nā, he maha ngā taonga. There's lots of memories, but I think for me, and probably lots of old boys will say the same, it was just that that time spent with your mates where we didn't have a lot of the flash facilities and stuff like that, so you made your own fun, you hung out together, going down to the river, down to Orowa River, and hanging out there on Saturdays and Sundays. Nā e rā wheako, maharatanga hoki I ārahi I ā rātou I roto I ngā tūmomo mahi I mahia I runga I ngā huarahi I whāia, ki te whakatō hoki ki o rātou whānau I roto I ngā tau. Really enjoyable over the last 35 years as we've all got families and partners and been able to be part of that as you watch your mate growing up and having a family and all that sort of thing, developing their careers and you're doing the same. I think it's just a really a nice thing, but also, yeah, those friendships are just pretty rock solid and that's pretty awesome to have that in your life. Aha koa te pai o te wā I a rātou I te kura nei, kua kitea hoki rātou I te parorotanga o te rangi, me te huringa haere nei o te ao. I wēnei rangi, heka wā. Aku mokupuna, tēnā mokupuna me tēnā mokupuna me tēnā, ane tuna mehini ngā wā katoa. Ana tuna mehini ngā wā katoa, nere e wā rereke tēnei, e wā rereke. I taku wā, reka ati te kotahi wiki, te roanga o te wā, ka tuku reta ki taku whae ki te kāinga, e tona hokinga mai, I runga te reta. Nō reira, e rereke tēnei au. He kupu aki ki te reanga hou, e ara ake nei. Hato Pāora still hangs quite staunchly off its special character, which is taha Māori and taha whakapono. So our taha Māori te reo and tikanga, so getting the boys to be confident and competent with te reo and in a tikanga space. And you know, lots of our whānau live in towns or are not close to their own marae, so we create that environment for the boys. And then the whakapono, it's really about embedding those sort of characteristics of humility, compassion, kindness, which I think are really important in this day and age. And in the boarding environment, I just think we can create a structured environment that really helps our students succeed academically. Whaia te tika, te karakia pai, te whakapono, te aroha, te manawa nui me te ngākau māhaki, te kakenga Kamiti Bashara, te Ao Mārama.